mu buryo busa n'ubwatunguye buri wese ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 25 y'ukwa kane mu mwaka wa 2025 mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington habaye amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ni amasezerano agena amahame yibanze mu miyoborere, umutekano n'ibijyanye n'ubukungu, akazafasha akarere kose kubyaza umusaruro amahirwe yose kifitemo. Ni amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner, bafashijwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Bwana Marco Rubio. Aya masezerano aravuga iki? Agiye gufasha iki aka karere? Bihuriye he n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo? Iyi ntambara igiye kurangira? Reka tubivugeho. Inyandiko y'aya masezerano ifite umutwe ugira uti amasezerano y'amahame hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iya Repubulika y'u Rwanda mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro, umutekano n'iterambere ry'ubukungu birambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gusubukura umubano usanzwe hagati y'impande zombi. Gusinya iki cyemezo ni ukwemeza ubushake bwa politike bw'impande zombi kugaragajwe muri iyi nyandiko. Ingingo ya mbere y'aya masezerano: ubusugire, ubumwe bw'igihugu n'imiyoborere ni wo mutwe wayo. Impande zombi zemeranyije ko zizubaha ubusugire n'ubutaka bw'ibihugu byombi kandi ziyemeje gukemura amakimbirane hifashishijwe inzira ya diplomasi n'ibiganiro aho gukoresha imbaraga za gisirikare. Impande zombi zemeranyije kubaha imipaka n'imbibi za buri gihugu kandi ziyemeje kwirinda ibikorwa cyangwa se amagambo bishobora kubangamira cyangwa se guhakana ishingiro ry'izo mbibi. Impande zombi kandi zemeranije ko buri gihugu gifite uburenganzira mu miyoborere yacyo bwite mu buryo butabangamira ubusugire cyangwa se ubutaka bw'ikindi. Impande zombi zaniyemeje kwirinda kwivanga mu miyoborere y'imbere mu gihugu cy'undi. Ingingo ya kabiri y'aya masezerano iragira iti ibyerekeye umutekano. Impande zombi zemeranije ko zifite impungenge z'umutekano zishingiye ku gace zihanaho imbibi kandi ziyemeje gukemura izo mpungenge mu buryo bwubaha ubusugire n'ubutaka bw'ibihugu byombi. Impande zombi zemeje ko amahoro, umutekano n'ituze ari inkingi z'iterambere ry'ubucuruzi bwemewe n'amategeko n'ubufatanye mu bukungu bw'akarere. Impande zombi zemeranyije ku nyungu rusange zo kurwanya ikwirakwizwa ry'imitwe yitwaje intwaro idashyigikiwe n'ibihugu kandi ziyemeje kutayiha inkunga iyo ari yo yose ya gisirikari. Impande zombi ziyemeje kuganira ku ishyirwaho ry'uburyo bwo guhuza ibikorwa by'umutekano bigamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'abagizi ba nabi itera impungenge impande zombi. Ingingo ya gatatu: urubuga rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere. Impande zombi no kuvuga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyemeje gutangiza inzira igamije guhuza ubukungu bw'akarere mu byiciro ishingiye ku bikorwa bisanzwe hagamijwe kongera ubucuruzi n'ishoramari, hanashyirwaho uburyo bunoze bwo kugaragaza inyungu z'impande zombi ku mutungo kamere w'akarere. Impande zombi ziteze ko iyi gahunda izajyana n'ishoramari rinini ririmo n'irifashwa na Leta ya Amerika n'abashoramari bayo, hagamijwe guhindura ubukungu bw'akarere ku nyungu z'ibihugu byose biri muri iyi gahunda. Impande zombi ziyemeje kuganira ku buryo bwo guhuza n'izindi gahunda z'iterambere ry'ubukungu z'akarere cyangwa mpuzamahanga harimo n'izijyanye n'ibikorwa remezo. Impande zombi ziyemeje gutangiza cyangwa se kongera ubufatanye mu byihutirwa nk'iterambere ry'ingufu z'amashanyarazi akomoka ku mazi, imicungire y'ahantu nyaburanga nka parike n'ibirindiro by'inyamaswa, kunoza amashyirahamwe y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'iyubahirizwa ry'inzira z'umusaruro w'amabuye y'agaciro kuva ku bucukuzi kugera ku byuma byatunganyijwe. Ingingo ya kane: gutahuka kw'impunzi ndetse n'abavanywe mu byabo n'intambara bari imbere mu gihugu. Impande zombi ziyemeje ko ku bufatanye n'imiryango cyangwa amashami y'umuryango w'abibumbye n'abandi bafatanyabikorwa b'ubutabazi, korohereza ibikorwa byo gusubiza iwabo abavanywe mu byabo mu buryo bwizewe kandi ku bushake, bagasubira aho bakomoka mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko amahoro agarutse muri aka karere. Ndetse n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunze bakaba bari mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu nabo bagomba gutaha kandi byose bigakorwa hubahirizwa amategeko mpuzamahanga. Ingingo ya gatanu: MONUSCO n'imikoranire y'akarere. Impande zombi ziyemeje gushyigikira MONUSCO nk'uko biteganywa mu nshingano zayo no kuyifasha mu bijyanye no kurinda abaturage b'abasivile n'indi mirimo ishingiye ku myanzuro y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Impande zombi ziyemeje kandi gushyigikira MONUSCO
hamwe n'ingabo z'akarere n'imiryango y'akarere mu bikorwa bigamije kubahiriza inshingano zabo, harimo n'ishyirwaho ry'uburyo bwo kugenzura no gutandukanya impande mu rwego rwo gushyira mu bikorwa mu kuri inama ngenderwaho impande zombi zashyizeho hamwe n'imitwe yitwaje intwaro. Ingingo ya 6, amasezerano y'amahoro. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa izi ntego hakurikijwe gahunda ya Nairobi n'iya Rwanda zashyizwe hamwe mu ihuriro rya EAC SADC nk'uko byemejwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze mu kuyoborwa cyangwa se guhagararirwa na Perezida Faure Nyasimbe, hanitabwa ku biganiro birimo kubera i Doha hagati ya leta ya Kongo, leta y'u Rwanda n'umutwe wa AFC M23 bishingiye ku bufatanye n'ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impande zombi ziyemeje gukoresha inzira zisanzwe zo gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro wa mbere uzasuzumwa na buri ruhande bitarenze tariki ya 2 y'ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2025. Mu gihe habaho kutumvikana ku mushinga w'ayo masezerano, impande zombi zizahurira i Washington mu nama izayoborwa na Departement y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iyobowe na abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Bikorewe i Washington ku itariki ya 25 Mata mu mwaka wa 2025. Ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi nyandiko yasimweho na Madame Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubufatanye. Ku ruhande rwa leta ya Repubulika y'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, niwe washyize umukono kuri iyi nyandiko. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi nyandiko yasimweho na Marco Rubio, umunyamabanga wa leta. Mbere y'uko aya masezerano asinywa, Marco Rubio yavuze ko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe kirenga imyaka 30 mu bibazo by'umutekano muke bituma amahoro n'iterambere rirambye bitagerwaho. Ati ni ingenzi kuba ndi kumwe na bagenzi banjye ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu kugaragaza intangiriro y'ubushake bwo kugirana ibiganiro kugira ngo hashakwe igisubizo. Rubio yavuze ko atewe ishema no kuba akorana na Perezida Trump urajwe ishinga no kwimakaza amahoro ku isi kandi akayagira ishingiro rya byose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, yavuze ko mu izina rya Perezida Kagame ashimira Perezida Donald Trump wagize uruhare mu gutuma habaho ibiganiro bizima biganisha ku gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ari nabyo byaganishije ku isinywa ry'aya masezerano. Ati uyu munsi turimo kuganira ku bibazo bya nyabyo, turaganira ku muzi w'ibibazo bikwiriye gukemuka kugira ngo tugere ku mahoro arambye. Yavuze ko ibyo bibazo birimo iby'umutekano hamwe no gucyura impunzi. Ati ni ingenzi ko tuganira ku kubaka ubukungu bw'akarere buhuza ibihugu byacu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Intego yacu ni ukugira akarere gatekanye kazira ubuhezanguni bushingiye ku mwoko kandi kayobowe neza. Yavuze ko mu gihe haba hari imikoranire myiza ngo byaganisha ku iterambere ry'abaturage n'uburumbuke bw'umugabane wa Afurika muri rusange. Ambassadeur Nduhungirehe yavuze ko amasezerano yasinywe ari urugendo ruganisha ku masezerano y'amahoro arambye ndetse ko ashyigikiye gahunda y'ibiganiro byagizwemo uruhare n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na SADC hamwe na Qatar. Ati icyerekezo cyacu ni ukugera ku masezerano y'amahoro mu gihe cya vuba. Ati nta nzira y'ubusamo, tugomba gukora ibikomeye tugakemura ikibazo mu buryo bwa nyabwo rimwe rizima. Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bose mu guharanira ko uru rugendo rwatangiwe rutanga umusaruro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, we yavuze ko aya masezerano yasinywe ahubwo agaragaza ubushake bwa politike kandi ko bishimangira intero y'uko amahoro agomba kuza imbere ya byose. Yavuze ko icyizere kigomba kubakwa hagati y'impande zombi, ibyo byamara kugerwaho bikabyutsa imikoranire ifatika. Madame Kayikwamba yavuze ko isinywa ry'aya masezerano ritanga icyizere atari hagati y'ibihugu gusa ahubwo no ku baturage bamaze igihe kinini bategereje amahoro. Ati amakuru meza ni uko hari icyizere cy'amahoro, amakuru ya nyayo ni uko amahoro agomba kugerwaho. Ku rundi ruhande, nyuma yo gusinya aya masezerano, leta ya Qatar nayo yashimye isinywa ry'itangazo ry'amabwiriza rusange hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta ya Repubulika y'u Rwanda. Biciye mu itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, leta ya Qatar yavuze ko yakiriye neza isinywa ry'iri tangazo ry'amabwiriza rusange hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta y'u Rwanda, igikorwa cyabereye i Washington. Aya masezerano ashingiye ku kubahana nk'ibihugu byigenga no ku bushake bwo gukemura amakimbirane mu mahoro biciye mu biganiro. Ni igikorwa cyafashwe na Qatar nk'intambwe ikomeye kandi nziza mu rugendo rwo kugarura ituze n'amahoro mu karere. Qatar ishimira uburyo impande zombi zagaragaje ubushake bwo kuganira no gukemura ibibazo binyuze muri diplomasi, bikagaragaza ubushake nyabwo bwo kugabanya umwuka w'intambara
no guteza imbere inyungu z'abaturage b'ibihugu byombi n'akarere muri rusange. Qatar inashima uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutangiza iyi gahunda y'amasezerano nk'igice cy'ubufatanye bw'isi yose mu gushaka ibisubizo by'amahoro no guteza imbere umutekano n'ituze mu karere k'ibiyaga binini. Izi ngamba ziri mu murongo umwe n'intambwe yatewe n'inama yahuje umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika yabereye Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya 8 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka, ndetse n'inama y'abakuru b'ibihugu bitatu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Qatar yabereye i Doha ku itariki ya 18 mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta ya Qatar yongeye gushimangira ko ishyigikiye imbaraga zose zishyirwa hamwe zigamije guteza imbere amahoro. Yongeye kwibutsa umwanya Leta ya Qatar ihora ihagazeho wo gushaka umuti w'amakimbirane biciye mu biganiro no mu mahoro, no kwiyemeza kubahiriza amahame mpuzamahanga nk'ishingiro ry'ituze rirambye no gushimangira amahoro n'umutekano ku isi yose. Ni amasezerano yihuse cyane kandi aratungurana. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar bose bagaragaza ko bashishikajwe no guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa nabwo bwagaragaje ko bufite ubushake bwo kugira uruhare mu kumvikanisha ibihugu byombi by'abaturanyi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko yifuza ko igihugu cye cyagira uruhare mu biganiro by'amahoro bigamije kugarura amahoro mu karere u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherereyemo. Iki cyifuzo yagitangarije mu kiganiro yagiranye na TV5 Monde ashingiye ku cyemezo cy'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uwa Afurika y'Amajyepfo cyo kwifatanya mu gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo n'akarere muri rusange. Perezida Macron niwe mukuru w'igihugu wo hanze ya Afurika wafashe ya mbere mu kugerageza guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2022 nyuma y'amezi amakimbirane atutumba hagati y'impande zombi. Niwe washoboye guhuza Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi nyuma ya Joao Lourenço wari umuhuza mu biganiro by'u Rwanda byaberaga i Rwanda. Yabahuje ubwo bari New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwa 9 mu 2022. Mu kwa kabiri muri uyu mwaka Macron yashatse kongera guhuza abo bakuru b'ibihugu, ariko Perezida Tshisekedi yanga kugipari bitewe nuko ihuriro rya FCM 23 ryari rikomeje gufata ibice by'ingenzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu mujyi wa Goma. Ibi ni byatangajwe na Jeune Afrique icyo gihe. EAC na SADC byashyizeho abahuza bane bazafasha abanyekongo bazitabira ibiganiro bya Rwanda Nairobi, biyongera kuri Perezida wa Togo Faure Esozima Nyasimbe ufite by'umwihariko inshingano yo guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, ibiganiro bimaze iminsi bibera muri Qatar byateye intambwe nziza kubera ko ku itariki ya 23 muri uku kwezi Leta ya Kongo na AFCM 23 bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze mu mwuka mwiza hagamijwe kugera ku mahoro arambye. Nka EAC, SADC na Qatar, Perezida Macron nawe yagaragaje ko ashyigikiye ibiganiro bya politike nk'inzira rukumbi yo gukemura amakimbirane yo muri aka karere, kandi ko yifuza ko Ubufaransa rwabigiramo uruhare. Ati icyo dushaka gukora nuko ubusugire bw'ubutaka, ubwigenge n'inyungu za buri ruhande byakubahwa, ubushyamirane bushingiye kuri politike n'amoko bigahagarara binyuze mu biganiro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'akarere kose. Mbese Ubufaransa bwagiye mu mwanya w'umuhuza. Macron yagaragaje ko umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo wazambye mu buryo buteye ubwoba bitewe n'ubugizi bwa nabi bwibasira amoko. Avuga ko nta wifuza ko amateka mabi yabaye muri aka karere mu 1994 yasubira. Yasobanuye ko Ubufaransa bukomeje kuganira n'abayobozi bo mu karere ndetse na Perezida Nyasimbe mu rwego rwo gushaka igisubizo cyazana amahoro mu karere. Mu gihe ibindi bihugu birimo kureba uko bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ububiligi bwo bwafashe uruhande rwo gushyigikira Leta ya Kongo muri ibi byose, bwo burasa naho bufite ikibazo gikomeye kubera ko umubano bwari bufitanye n'u Rwanda wamaze kwangirika, ku buryo ibyo byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi atabasha kugera mu Rwanda mu rugendo arimo mu karere k'ibiyaga binini. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost agiye kugira urugendo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, ariko ntabwo azagera mu Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi yasobanuye ko Prévost yatangiriye uruzinduko muri Uganda ku itariki ya 25 agakomereza mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ministeri yasobanuye ko uruzinduko rwa Prévost ruzarangira ku itariki ya 29, ariko nta gahunda afite yo kugera mu Rwanda bitewe n'uko umubano warwo n'Ububiligi wahagaze.
Impamvu y'uruzinduko rwa Prévost mu karere nk'uko iyi minisiteri bisobanura no gutanga umusanzu mu bya diplomasi, umusanzu uganisha ku gushaka igisubizo kirambye cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwahagaritse umubano n'Ububiligi mu kwa gatatu muri uyu mwaka, nyuma y'igihe kirekire iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi gisaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano kirushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23. U Rwanda rwahakanye ibi birego, rwamaganiye imyitwarire y'Ububiligi, igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini kuva mu bihe bwakolonizaga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byamenyekanye ko Prévost ari we wazengurutse amahanga mu izina ry'Ububiligi asabira u Rwanda ibihano, kandi uko yabikoraga yabaga avugana n'abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwereka ibyo agomba kuvuga. U Rwanda rwagaragaje ko mu gihe rufitanye amakimbirane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ububiligi ngo budakwiye gufata ingamba ziyenyegeza, ahubwo ko bwakabaye butanga umusanzu mu kuyakemura. Diamant, pétrole, zahabu, cuivre, cobalt, casterite, coltan, uranium n'ibindi. Munsi y'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni hamwe mu hantu hakungahaye cyane kuri iyi si. Mu myaka yashize, abashoramari bashya nk'amatsinda y'Abashinwa cyangwa se abacuruzi b'Abarabu bashoye miliyari nyinshi z'amadolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara izi miliyari nta kintu zigeze zimarira iki gihugu kiri mu bikennye ku isi. Abasaga 70% by'abanyekongo babaho munsi y'amadolari 2 ku munsi. Ubukene bwo bwakwihanganirwa, ariko aya mabuye y'agaciro muri iki gihugu avugwaho kuba isoko y'intambara zayogoje iki gihugu kuva cyabaho. Umuvumo w'ubukungu bushingiye ku mabuye y'agaciro, hari abantu babivuga uko. Hari abanyekongo bifuza ko byari kuba byiza iyo igihugu cyabo kitaza kugira ubutunzi bwose gifite. Mu mwaka wa 1885 igihe Leopold II umwami w'Ububiligi yagiraga Kongo umutungo we bwite, yasezeranije ko ubutunzi karemano n'amabuye y'agaciro by'iki gihugu bizakomeza kugerwaho n'ibihangange by'icyo gihe, ni ukuvuga Amerika n'Uburayi. Kuva igihe abanyaburayi ba mbere bagiraga muri iki gihugu kinini cyo muri Afurika yo hagati gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2,300, munsi y'ubutaka bwa Kongo hakomeje kuba nyabagendwa, ni ukuvuga ko ubishatse wese yacukuraga. Nyuma y'imyaka irenga 60 Kongo ibonye ubwigenge, ibingibi ntabwo byahindutse. Buri gihe abantu bavuze ko Kongo ari igitangaza cyabaye mu mateka y'ubutaka ku isi kubera ubukungu kamere ifite. Ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cya gatatu ku isi mu gucukura umuringa, ifite 10% bya cuivre yose y'isi. Ubutaka bwa Kongo kandi butanga 70% bya cobalt yose icukurwa ku isi. Kongo ifite kandi nickel, ifite zahabu, ifite coltan, ifite diamant, ifite uranium. Kuva ku bitero by'iterabwoba byabaye ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001 i New York na Washington, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kwita cyane kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cyashegeshwe n'intambara kuva cyabona ubwigenge. Igihugu kitashoboye kugenzura imipaka yacyo ireshya na kilometero 9,000 gihana n'ibihugu 9 bigikikije. Ikirombe kizwi cyane ku isi kiri muri iki gihugu kirimo uranium cya Shinkolobwe kiri muri Katanga cyarafunzwe kuva mu mwaka wa 1960. Iki kirombe nicyo cyacukuyemo uranium yakozwemo ibisasu kirimbuzi byarashwe Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Iyo hataza kuba amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara ya kabiri y'isi ntabwo yari kurangira nk'uko yarangiye. Ubuyapani ntabwo bwari kuba buri cyo uyu munsi, ndetse nta nubwo twari kugira amakuru nk'ayo dufite ku ntwaro za kirimbuzi. Aya mabuye y'agaciro ya Kongo akomeje guteza ibibazo kandi akaba ashobora kuvamo ibintu twebwe tutanakeka. Aya mabuye ashobora kuzongera gukorwamo ibisasu nk'ibi ngibi. Uruhare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gucura ibisasu kirimbuzi byarekuriwe ku mijyi ya Nagasaki na Hiroshima rwagizwe ibanga imyaka myinshi cyane, ariko ingaruka z'uru ruhare n'uyu munsi aho ibi bisasu byarekuriwe baracyazumva. Izina Shinkolobwe rinyuzuza umubabaro n'agahinda. Ibi ni ibyavuzwe na Susan Williams, umunyamategeko wo muri Institute of Commonwealth Studies mu Bwongereza, niko yabwiraga BBC.
Yongeyeho ati ntabwo ari ijambo rishimishije kuryumva, ni ijambo mpuza n'umubabaro utavugwa n'agahinda katagira ingano. Ntabwo ari benshi bazi Shinkolobwe ahariho, ariko iki ni ikirombe gito kiri mu majyepfo y'intara ya Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyagize uruhare muri kimwe mu bikorwa bikabije ubugome no kwica byabayeho mu mateka ya muntu. Kure cyane mu birometero 12,000 uvuye Kinshasa, buri tariki ya 6 y'ukwezi kwa munani, inzogera ziravuzwa muri Hiroshima mu Buyapani, bibuka igisasu kirimbuzi cyabaguyeho mu 1945, ubumara bwacyo ndetse n'umuriro wacyo bikica abantu 166 Hiroshima honyine. Buri mwaka ku itariki ya 6 y'ukwa munani, ahahurira ibihumbi by'abantu bagacana ibihumbi bya za buji bashyira mu ruzi rwa Motoyasu. Nyuma y'iminsi 3 imihango nk'iyi ngiyi ikorerwa ni Nagasaki. Iyi mihango ntabwo igikorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara ibi bihugu byombi, Ubuyapani na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bihujwe mu buryo budashidikanywaho n'ibi bisasu kirimbuzi byagize ingaruka n'uyu munsi zicyumvikana. Iyo tuvuze ibitero bya Hiroshima na Nagasaki, ntabwo tujya tuvuga Shinkolobwe. Ibi ni byigeze kuvugwa na Isaya Mombilo, yari akuriye Societe Civile y'Abanyekongo muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe yabwiye BBC ati hari igice cy'intambara ya kabiri y'isi kibagiranye kiratakara burundu. Ikirombe cya Shinkolobwe niho havuye hafi uranium yose yakoreshejwe mu kiswe umushinga wa Manhattan, ahacuriwe ibisasu kirimbuzi byajugunywe mu Buyapani mu 1945. Gusa inkuru y'iki kirombe ntabwo yarangiranye n'izi bombe. Umusanzu w'iki kirombe mu gukora ibi bisasu bise Little Boy n'ikiswe Fatman byahinduye amateka agana habi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intambara zitahashize. N'uyu munsi umurage w'iki kirombe uboneka mu buzima n'imibereho y'abagituriye. Susan Williams wacukumbuye uruhare rwa Shinkolobwe mu gitabo cye yise Spies in the Congo, yigeze kuvuga ati namage akomeje, yemeza ko bikenewe kwemeza ko kumaranira kugenzura iki kirombe kw'ibihugu rutura byo mu burengerazuba bw'isi bifite uruhare mu bibazo bya Kongo. Mombilo ni umuntu uharanira ko hamenyekana uruhare rwa Kongo mu byabaye mu ntambara ya kabiri y'isi ndetse n'umugogoro iki gihugu cyikoreye kugeza ubu ngubu kubera ibyo ngibyo. Mu 2016, Societe Civile y'Abanyekongo ba muri Afurika y'Epfo yahuje impirimbanyi, abanyamateka, abasesenguzi n'abana babagizweho ingaruka n'ibi bisasu kirimbuzi bose bo muri Kongo no mu Buyapani. Uyu Mombilo icyo gihe yaravuze ati turashaka kugarura amateka ya Shinkolobwe kugira ngo isi yamenye. Amateka ya Shinkolobwe atangira mu 1915, ubwo mu butaka bwaho havumburwaga uranium mu gihe Kongo yari mu bukoloni bw'Ububirigi. Uranium ntabwo yari ikintu gikenewe cyane ku isoko icyo gihe. Uburyo iteye bwavugwaga n'Abadage nk'ibuye ridafite akamaro. Icyo gihe ahubwo kompanyi y'Ababirigi yitwa Union Minière niyo yacukuraga radium muri ako gace. Ikinyabutabire cyari kimaze igihe gito kigaragajwe n'abahanga babiri, Marie na Pierre Curie. Kugera mu 1938 havumbuwe uburyo bwo gutubura imbaraga kirimbuzi ari nabwo agaciro ka uranium kamenyekanye. Amaze kumenya ubwo buvumbuzi, Albert Einstein yahise yandikira perezida wa Amerika Franklin Delano Roosevelt amugira inama ko uranium yakoreshwa mu gukora ingufu zidasanzwe yewe no gukora igisasu kirimbuzi. Mu 1942 abahanga bo mu gisirikare cya Amerika bemeje kugura ingano ishoboka ya uranium bagamije kuyikoresha mu mushinga wa Manhattan. Nubwo hari ibirombe muri Colorado na Canada, nta handi ku isi hari uranium ingana niyo muri Kongo. Umuhanga mu by'ubutabire Tom Zoellner yasuye Shinkolobwe agamije gukora inyandiko yitwa Uranium, War, Energy and the Rock That Shaped the World. Yigeze kubwira BBC ati imiterere ya Shinkolobwe ntabwo isanzwe. Ati nta kindi kirombe wabonamo uranium nyayo yirunze ahantu hamwe. Ati nta kintu nk'iki cyari cyarigeze kiboneka mbere. Ibirombe byo muri Amerika na Canada byabonwaga nk'ahantu heza, y'amabuye yashoboraga gucukurwamo abasha gutanga 0.03% bya uranium. Gusa siko byagenze. Shinkolobwe iyo ibyahacukuwe byatangaga 65% bya uranium yari ikenewe. Amabuye yitwaga ibisigazwa bitakwitabwaho mu gutunganywa
nayo ubwayo yabaga afite 20% ya uranium muri Shinkolobwe. Mu bwumvikane na kompanyi Union Minière y'Ababiligi twigeze kuvugaho, n'ubwumvikane bwakozwe n'Abongereza bari bafite imigabane ya 30% muri iyo kompanyi. Amerika yabonye toni 1200 za uranium yo muri Kongo, barayijyana bayibika ku kirwa cya Staten kiri mu majyepfo y'umujyi wa New York. Izindi toni 3000 bazibitse ku butaka hafi aho ngaho muri Shinkolobwe. Gusa ntabwo byari bihagije. Aba engineer b'igisirikare cya Amerika boherejwe gukamura iki kirombe cyari kimaze kuba nk'ikitagicukurwa. Ku mategeko y'Ububirigi, abakozi b'Abanyekongo bakoraga ijoro n'amanywa, boherezaga toni zibarirwa mu bihumbi za uranium muri Amerika. Shinkolobwe niyo yagennye uzaba umutegetsi w'isi mu gihe cyari kigiye kuza. Ibintu byose niho byahereye. Ubuhangange tubona bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zitegeka isi uyu munsi bihera ahangaha Shinkolobwe. Ibi byose byakozwe mu ibanga rikomeye kugira ngo Ubudage, Ubuyapani n'Ubutaliyani byari byarishyize hamwe ntibimenye ko hariho icyitwa Manhattan Project, umushinga wo gukora intwaro kirimbuzi. Shinkolobwe yahanaguwe ku ikarita y'isi, ndetse ha Shinkolobwe hoherezwa abamaneko kabuhariwe bo kuyobya no gutanga amakuru atari ukuri kubihabera. Ntabwo Amerika yashakaga ko bimenyekana ko hari ahantu ku isi hari uranium ingana nk'iya Shinkolobwe. Uranium bayitaga amabuye y'imirimbo cyangwa se ibikoresho by'ibanze. Ijambo Shinkolobwe ntawagombaga kurisohora mu kanwa ke icyo gihe. Ibanga ryakomeje kubikwa na nyuma y'intambara. Susan Williams ati hakoreshejwe imbaraga ngo byemerwe ko uranium yavuye muri Canada nk'uburyo bwo kuyobya uwashakaga kwibanda kuri Kongo. Yavuze ko uwo muhate wari ukomeye ku buryo n'uyu munsi hari abazi ko biriya bisasu kirimbuzi byakozwe na uranium yo muri Canada, nyamara niyo muri Kongo. Nyuma y'intambara, Shinkolobwe yahindutse isibaniro ry'intambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Gutera imbere mu gutunganya uranium byatumye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi uyu munsi bitagicungira cyane kuri Shinkolobwe. Ariko nanone mu kugira ngo batagira ikindi gihugu kihageza akarenge, iki kirombe cyagombaga kugenzurwa. Williams ati nubwo Amerika itari yikeneye uranium ya Shinkolobwe, ntabwo yifuzaga ko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zihagera. Ubwo Kongo yabonaga ubwigenge mu 1960, iki kirombe cyari gifunze n'inzira ikinjiramo yafungishijwe sima. Ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi byashakaga ko leta yose ifite amakuru n'ijambo kuri Shinkolobwe ikomeza kuba inshuti yabyo. Ibi babikoze kubera ko uranium yari ikenewe. Amerika n'inshuti zayo zikomeye bakoze ibishoboka byose ngo hatagira ukora kuri Kongo. Uwashakaga kuyobora Kongo wese bagombaga kumugenzura. Icy'ingenzi cyane kwari ukwirinda abakomuniste. Ari nayo mpamvu ibyo bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi byifuzaga guhirika leta yari imaze gutorwa ya Patrice Lumumba, bagashyiraho Mobutu Sese Seko mu 1965 akayobora imyaka myinshi yicaye ku ibanga ryabo. Abanyekongo bageragezaga gusaba ko imibereho yabo yaba myiza, bitwaga abakomuniste. Ibitekerezo, icyizere n'intego z'Abanyekongo by'uko Kongo yaba igihugu cyigenga imbere y'ibihugu rutura byo mu burengerazuba bw'isi byose byahonyorwaga n'igisirikare n'inyungu za politike z'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi. Mobutu yakuwe ku butegetsi mu 1997, ariko byemezwa ko umuzimu wa Shinkolobwe ugikurikirana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iki kirombe haracyari amabuye y'agaciro arimo umuringa ukorwamo ibyuma binyuranye, hakaba cobalt n'andi mabuye y'agaciro. Abacukuzi bo muri Kongo basubiye muri iki kirombe mu buryo butemewe, bacukura ahantu hazitiye. Gusa ikinyejana cya 20 cyagiye kurangira ku kirombe cya Shinkolobwe hari abacukuzi babarirwa mu 15,000 n'imiryango yabo bacukura byo gushaka imibereho nta kwikingira ubutare bwangiza bw'aya mabuye. Impanuka kuri iki kirombe zabaga hafi buri munsi. Mu mwaka wa 2004 abacukuzi 8 barapfuye ubwo inzira y'ikirombe yatengukaga. N'uyu munsi hari ubwoba bw'uko uranium icukurwa amagendo hafi y'iki kirombe
ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kubera ubumara bwayo. Ibi kandi bitekerezwa ko byanabayeho. Kenshi hagiye hagaragara inkuru z'abana bavukiye muri ako gace bafite ubusembwa bw'umubiri bukomeye, ariko nta bushakashatsi bwa gihanga cyangwa se bwa kiganga bwigeze bukorwa ngo hamenyekane niba ari iyo uranium yabiteye. Nubwo ikirombe cya Shinkorobwe gikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, kuva Union Minière yakivamo mu ntangiriro z'imyaka y'1960 nta ruganda rw'amabuye y'agaciro rwagicukuye mu buryo bukwiriye kandi bwizewe ngo rugarure umusaruro ku baturage ba Kongo. Nyuma y'impanuka y'ingufu kirimbuzi y'Fukushima mu 2011, ubushake bwose bwo gucukura uranium yo gukoresha ku nyungu za gisivile bwarashize. Uranium mu mwimerere wayo ntabwo yoroshye kuyikoresha. Ubu Shinkorobwe iri mu kaga, ni ikimenyetso cy'ikoreshwa nabi rya uranium mu nyungu za politiki. Ibanga ryakomeje kubikwa kuri Shinkorobwe. Inyandiko nyinshi za leta ya Amerika, y'Ubwongereza n'Ububirigi kuri iyi ngingo zarafunzwe. Iri ni ibanga rigihisha uruhare rwa Kongo mu ntsinzi ya Amerika n'inshuti zayo mu ntambara y'isi, ndetse n'iperereza ryose ryakorwa ku iyangirika ry'ibidukikije n'ingaruka ku buzima bw'abantu kubera iki kirombe birashoboka ko ritajya hagaragara. Susan Williams avuga ko ibi bikwiye kurebwa nk'igice cy'amateka maremare yo gusahura Kongo byakozwe n'ibihugu by'ibihangange, bwa mbere bikozwe n'igihugu cyakolonije Kongo, hanyuma bikaza gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ntabwo Kongo yababariye gusa mu ntambara ya kabiri y'isi, aho abantu bakoreshwaga uburetwa mu gucukura uranium kimwe no gucukura umuringa na cobalt, ahubwo n'imari yishyuwe ivuye muri iki kirombe yahawe Union Minière y'Ababirigi, ntabwo yahawe abanyekongo. Habaye ingaruka zikomeye cyane z'ubuzima kubera iyi uranium ya Kongo, ingaruka zigera mu mibereho y'abaturage, politike, umutekano, ubukungu n'ibindi. Ntawe uzigera amenya ingaruka z'ibi bintu. Inkuru z'abana bavukiye muri aka gace bafite ubusembwa bw'umubiri bukomeye ntabwo zakozweho ubushakashatsi ngo hamenyekane neza iki kibazo. Benshi mu bagizweho ingaruka n'ikirombe cya Shinkorobwe ubu ngubu barimo guharanira ko bimenyekana kandi bagahabwa indishyi, ariko kumenya ukwiriye kubumva n'ukwiriye kubishyura ntabwo byoroshye. Shinkorobwe ifatwa nk'umuvumo kuri Kongo. Gusa mu gihe kirenga ikinyejana, iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere cyahinduye ibintu byinshi ku isi. Umupira cyangwa se icyo bita rubber mu Cyongereza kivamo amapine cyatumye imodoka zishoboka. Iki cyavuye muri Kongo ku bwinshi. Uranium yatumye ingufu kirimbuzi zikoreshwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitsinda intambara ya kabiri ku isi. Coltan yubatse za mudasobwa muri iki gihe cy'amakuru, ndetse na cobalt iha imbaraga telefoni ndetse n'imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Ibi byose ni ibikomoka muri Kongo. Birasa naho uyu munsi isi yose ikoreshwa n'umutungo kamere wo muri Kongo. Uruhare rwa Kongo mu mibereho y'isi uyu munsi biragoye kurupima. Kwemera ijambo Shinkorobwe kimwe na Hiroshima na Nagasaki byemezwa ko ari cyo gikwiye kuba intambwe ya mbere mu kwishyura uyu mwenda isi ibereyemo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa aho kugira ngo bigende bitya, uyu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeza guteza ibibazo bikomeye byaba iby'umutekano n'imibereho. Uyu mutungo ushobora kuzateza ibindi bibazo bikomeye kurenza ibi bya Shinkorobwe.